kuvuga ngo twibuke isezerano Imana yatubwiye. Intambara itangiye, Imana yaratubwiye duhuriye muri kadese turakorana abakozi tugira amasengesho. Imana yatubwiye ngo muhumure ntimuzovaye Buvira, ngo muhumure ntimukavaye Buvira, ngo murahunze, ngo intambara ngo izoza yoroshe. Uwo munsi mpindukiye na Simoni Revera wa kadese ndamubwira ngo ari uko niko Imana ati ko mwumve mwandike. Turandika turavuga ngo nta guhunga nta bwoba, intambara izoza ngo yoroshe. Tugiye kureba mu byanditswe dusanga hari irindi jambo rivuga ngo Ubuvira buzofatwa hamaze gupfa abapasiteri bakuru 3 bayoboye kanisa kuva kera. Uko nyine niko byagenze. Umwisho ne mudagiri. Iyo sezerano twari turifite ngo niyo tubona barapfuye igihugu kizofatwa. Iyo jambo twari turifite. Dushimye Imana kuko Ubuvira bwafashwe. Ubuvira bwafashwe. Bene data mwega mutavugana nje ndavugana nabo mu gitondo n'umugoro. Ndashima Imana nariko ndekereza imirambo twabonye mu Gatumba 160 ariko ejo bundi gakora Imana umuvu ugatambuka. Ariko nari mfite isezerano rwa Bishinoni yabivugiye ibyumba twagiye gushyingura Rwiziguru. Aravuga ngo nukuri kw'Imana ngo hazaba umuvu ngo uzamanuka mu Kamanyu Rutembe ngo bahagarare kuri Force Bendera ngo kandi nta kibazo kizaba. Habana n'abapfurero ari onasize mu nzu muwaje n'umupfurero n'umuvira afite urugo. Ari mukumbwira ati uza makuru atejo baraje binjira mu wanje ba M23 basanga ndica yarya mu rupango. Ati nkaza mushaka ngo mbabwire ngo ndi umwana wawe. Warababwira ngo baranzise. Ubwo nubwo wabwaze bakubwira ngo ati baraza barandamutsa ati bambaza amakuru ati ndabasubiza atari nkaza mu wanje aswa kumbaza ndababwira ngo ndi umwana wawe. Ndi warababwira se ndi banze atoya inazo ruva bavuga kuko muzamuvuga. Ati baraza nta kibazo. Atari ko twishwe na Sarongo. Ati twakubuye noneho bwa bucafu noneho bwa bucafu. Ati ubwo nibwo bwatwishe ntaho reka babasiri muri muhanze muhungu bucafu. Ubuvira barafatwa bene data nukuri Imana izayimva amasengesho. Kandi Imana uko twosura mu byanditswe mu mahanuzi twosura amahanuzi. Dufite amagenda yabo. Amahanuzi menshi atubwira iyi ntambara iyi intambara. Uko pastor yavuze uwo mubembe ni wacu mikenge. Uwisogose hisogose arahora abanza ararira ngo Mariya arisogota. Ngo gufizi yafa ifizi se ko ari igihugu cy'Imana ni cyaso arisogota arapfa. Bene data dushimye Imana kuko Imana yaduhaye igihugu. Abana babaye nk'abahumeka. Abana babaye nk'abahumeka. Ejo muri cyamaze gufatwa abana bava mu bidego barambira ngo tuvuye mu bidego bama batora urugenzi bati ntitwobwirwa amakuru bama bamanuka bari Kibuvira n'abahungu bama bamanuka bati tuzohagere tubone kwivugira baramanuka bonyine barika bati tuvuye mu bidego twishitse Buvira bati pasi bati tubonye ko Buvira bwafashwe aho timwari muza amasezerano bati sawa nibyiza na barahaguruka baravuga ngo abaturage ba Minembwe mureke nta kindi twakora kandi gitangaje bafatanya na bamwe mu bana bacu kandi ahanini nasanze ari bo bahiyo plan. Hari umwe wagiye nubungira ngo murabibona ku mbuga aravuga ngo Minembwe izaba nkagaza. Nza nkunda gukurikira kuri televiziyo imwe ngo ni France 24 izi byerekana nkumva yerekana ukuntu Gaza abanyisiraheli bayigize nkumva ndashise yahindutse amatongo nawe arabyatura arabivuga ngo iwabo kwa base na banyina aravuga ngo hazaba nkagaza ngo bazahagira nkagaza ngo bazahagira nka Ukraine. Ariko rero Imana itumva amabwire tuzamurira cyubahiro. Yo haleluya haleluya. Hariya mu mikenge sinokare umubembe igihe barwanya za ntambara za mbere pastor yavuze umubembe ngo baramubwiye mu mikenge ngo se baramubwira bati alemberembe ya nyakwa niba ariko bazavuga ikibendo bati fize hafashwe atiki atene mu bisubiremo baramubwiye ngo arinjiye mu cyumba bagira inkota kurya ari bo bazabazijura nta mubembe utagira inkota mu ngo azana inkota ikura mu cyubati cyayo ngo arayizongera kandi imbuga itigeze mu nyama z'umubembe iriruka ngo hari indi zaza barayivuga ariyo yiye. Naratangaye barabangwiza ziri mu kuva mu burasirazuba zikagenda gutya zikagenda ngo ariko yizaturukiriye imanuki ngo iyo ntambara ngo izadutwara abantu kandi ngo tuzageza ahantu tuvuga ngo se bigenze gute ariko ngo Imana izitamurura igaragaza kuboko kwayo. Bavandimwe ntacyo navuga sinabona amashimwe
sinabona uko mbisobanura ariko nimufashe twongere ijambo rya mbere dushimye Imana kuko itugejeje kuri uno munsi wa karindwi. Bibiri zivuga ngo mukore iminsi 6 nimugera ku wa karindwi mushime. Uyu ni umunsi wo gushima n'uwicaye n'uhagurutse wese turashimye kuko itugejeje kuri uno munsi. Imana nishimwe. Ijambo rya kabiri tugiye gushimira Imana ku rugenzi twatoye tuzindukira hariya muri Nairobi. Twaragiye twabwiye bamwe turababwira ngo turazindutse. Tugenda turwaya cyane cyane uko tumeze none uko turabona ngo twakize. Ariko tugenda tutameze neza. Imana iraturongora, Imana iradushitsa, dushitse twarashimye mu itorero tutaraja mu ise. Turashima aho tuvuga ngo dushimye Imana ko yaturongoye. Imana nishimwe. Ngo buce tugendaga mu bitaro kuvurwa. Tumaze kubaga twebwe nta kiza kimenyerwa ariko imbwita tumaze kuyimenyera. Gatatu. Kubagwa gatatu gasibyoroshe. Gatatu tubagwa. Batujanye mu ibagiro turabazwe ibyo bakoraga barakora ngo tuvemo nibuka kubwira pasiteri ndamubwira ngo pasiteri tuvuye muri bitatu baradusengera nyine ariko biratubabaza kuruta ituru zibiri twabazwe mbere iyo ya nyuma numva niyingoye cyane iratubabaza ariko Imana iraturagira Imana iraturinda Imana iraturinda muri uwo mwanya tubaho tubabaye turibwa ariko kubera amasengesho yanyu mwese abantu b'Imana baradusengera tubasha kubaguruka turaza ejo bundi turaguruka turaza turashika hano dushimye Imana ko yadukoreye umurimo Imana nishimwe tugashimira namwe mwese abibutse gusengera abarwayi Bibiliya niko itura mu babarane n'abarya bababaye ngo mwishimane n'abarya bishime wowe ucibuka gusengera umurwayi ukamwibuka ufite umugabane munini turashimye ku masengesho yanyu Imana ibaheze umugisha. Ijambo rya kabiri tukaba dushimiye hejuru y'urugenzi ruragoye uko bamwe bavuze nyine ngo nanje nijoro nabigwiye abacu iyo modoka tugendemo nzamuvuga nti sura mushoferi yosinzira agahunyiza iminsi ibiri duhatugenda ntibadushiriye muri ngiyi kama icyo gitekerezo kakigenda na nijoro nakibwiye abandi tije nibwo bwo banza ngendana uriya mushoferi yobuhunyiza Imana iratugendesha turaza turashika amahoro dushimye Imana ko Imana yadukoreye umurimo Imana nishimwe. Ijambo ryo kurangiza ko turanoshaga kurya bazabanoshaga nuko noshabuke nje n'umunyabuvira ni wanje nubu ijoro n'igitondo nukuvugana kuva bitangiye ariko tukavuga ngo twibuke isezerano Imana yatubwiye intambara itangiye Imana yaratubwiye duhuriye muri kadese turakorana abakozi tugira amasengesho Imana yaratubwiye ngo muhumure ntimuzovaye buvira ngo muhumure ntimukavaye buvira ngo murahunze ngo intambara ngo izoza yoroshe uwo munsi mpindukiye na Simoni revera wa kadese ndamubwira ngo ari uko niko Imana ati mwumve mwandike turandika turavuga ngo nta guhunga nta bwoba intambara izoza ngo yoroshe tugiye kureba mu byanditswe dusanga hari irindi jambo rivuga ngo ubuvira buzofatwa hamaze gupfa abapasiteri bakuru 3 bayoboye kanisa kuva kera uko nyine niko byagenze ubu mwishone mudagiri iyo sezerano twari turifite ngo niyo tubona barapfuye igihugu kizofatwa iyo jambo twari turifite dushimye Imana kuko ubuvira bwafashwe bene data mwega mutavugana nje ndavugana nabo mu gitondo n'umugoroba habana n'abapfurero ari unasize mu nzu muwaje n'umupfurero n'umuvira afite urugo ari mukumbwira ati uza makuru atejo baraje binjira mu wanje ba Emevetro basanga ndica yarya mu rupango ati nkaza mushaka ngo mbabwire ngo ndi umwana wawe warababwira ngo baranzise ubwo nubwo wabwaze bukubwira ati baraza barandamutsa ati bambaza amakuru ati ndabasubiza atari nkaza mu wenda so kumbaza ndababwira ngo ndi umwana wawe warababwira se ndi ndibanza atoya nazo ruva bavuga kuko muzamuvuga ati baraza nta kibazo atari ko twishwe na Sarongo ati twakubuye none bwa bucafu atubwo nibwo bwatwishe ntaho reka babasiri muri muhanze muhungu bucafu ubuvira barafatwa bene data nukuri Imana izayimva nasengesho kandi Imana uko twosura mu byanditswe mu mahanuzi twosura amahanuzi dufite amagenda yabwo amahanuzi menshi atubwira iyi ntambara iyi ntambara uko pastor yavuze uwo mubembe ni wacu mikenge uwo hisogose arahora abanza ararira ngo Mariya arisogota
ngo ifizi yafa ifizi se ko ari igihugu cy'Imana ni icyaso ari isogota arapfa. Bene data dushimye Imana kuko Imana yaduhaye igihugu, abana babaye nk'abahumeka, abana babaye nk'abahumeka. Ejo muri cyamaze gufatwa abana bava mu bidego, barambira ngo tuvuye mu bidego, bama batora urugenzi bati ntitwobwirwa amakuru, bama bamanuka bari ikibuvira n'abahungu, bama bamanuka bati tuzohagere tubone kwivugira, baramanuka bonyine barika bati tuvuye mu bidego twashitse buvira, bati pasi bati tubonye ko buvira bwafashwe. Aho ntimwari muza amasezerano, bati sawa ni byiza, na barasaba barawufata baragenda. Dushimye Imana kuko igihugu cyafashwe, abana bakaba nk'abahumeka, intambara ikaba nkigabanuka, ukwicana kukaba kugushira, ukugusogotana twari dupfuye mu mitima, ariko Imana yakaba nk'ibarongora. Turabashimiye bene data uko muzamutwakira turabashitsi, nta kindi twobahemba, Imana y'umujije bahemba. Mwebwe mukomere gutya muzamwakira abashitsi kandi muzamukorera imirimo nk'iyi muri muguru kubasengera. Imana ibaheze umugisha. Amen. Ngwino gaturirimbe. haba no mu nzu nananiwe gushima ndi kumwe n'umugore n'abana, ndasohoka mpagarara ku kibero cy'inzu, mumfashe tuzamurira Imana icyubahiro. Yo haleluya. Naratangaye, burya Imana umuntu ashobora kukumvira ubusa, ushobora kubwira umuntu akakumva kandi ukidondora ukimara, ukivuga wese akagutega amatwi akakwikiriza, ukagira ngo arimo arakumva agiye kukubera igisubizo, ariko yarangiza akakubwira ngo inzira ntibwira umugenzi. Ariko ndashima kuko Imana yo mu ijuru itazitwumvira ubusa. Haleluya. Mbonye Imana imuha umugisha, yararirimbye aravuga ngo waweza tuma neno libadilishe yote, ariko agereka akanda avuga ngo hata usiyafanye. Tuzamurira Imana icyubahiro. Yo haleluya. Hari igihe zitinda kuko niyizi bihe. Usarire iri jambo narishakishije sanga ryanditse hariya mu gitabo cy'imigani 3 mu mubwiriza 3 guheraho no gukomeza. Haravuga ngo ibihe byose bikubiye mu bubasha bw'Imana. Amen. Naratekereje ndimo kureba ndebye ukuntu Imana ikoze mu minota mike, mu minsi mike, sanga burya igihe kiri mu biganza byayo, kandi ibintu byose burya bihishe mu gihe. Haleluya. Ibintu byose bihishe mu gihe. Natekereje ukuntu umuntu wari muhiga mu mwanya muto, mu munsi umwe, mu masaha, nawe ashobora kubuhigwa. Umuntu akagutega ikigoyi akavuga ngo ndaguteze, kandi mureke mbabwire mwa bantu, njyewe nabaye mu ntambara nubwo ntazibayemo igihe kirekire, ariko intambara nyine umuntu arapfuka abona arapfuye, ariko umuntu uzagutega akagutegera kunda akavuga ngo ngiye kugufungira ubuzima bwose buhagarare, tuzabona isabune, tuzabona umunyu, tuzabona iki aba yagufashe burya aba yagushikiriye. Haba n'ibihugu kumuzamubona bino bihugu biriya by'abanyaburayi biracyaduhatse, biracyahatse ibihugu by'abanyafurika. Iyo hagize igihugu cy'abanyafurika cyangwa se umuperezida wa Afurika ushaka kugarariza ntiyumva itegeko ryabo, bazamufatira ibihano, amafaranga yagatakaza agaciro, ubuzima ugasanga buracyakaye, kandi ureba ukabona mu gihugu ibintu biragenda. Umuntu rero nagufungira akagufungira ubuzima, azaba yagushikiriye, bizaba byabaye. Leta y'u Burundi nabo bafatanyije barahaguruka baravuga ngo abaturage ba Minembwe mureke nta kindi twakora, kandi gitangaje bafatanya na bamwe mu bana bacu, kandi ahanini nasanze ari bo baha iyo plan. Hari umwe wagiye nubungira ngo murabibona ku mbuga, aravuga ngo Minembwe izaba nka Gaza. Nza nkunda gukurikira kuri televiziyo imwe ngo ni France 24, izi byerekana nkumva yerekana ukuntu Gaza abanyisiraheli bayigize, nkumva ndashize. Yahindutse amatongo, nawe arabyatura, arabivuga ngo iwabo kwa base na ba nyina, aravuga ngo hazaba nka Gaza, ngo bazahagira nka Gaza, ngo bazahagira nka Ukraine. Ariko rero Imana itumva amabwire, tuyizamurire icyubahiro. Yo haleluya, haleluya,
igitondo kimwe Imana irabihindura, ihindura ya paje. Nukuri ihindura ya paje, numva nta kindi nakora. Muri mbye yaravuze ngo sinabona amagambo. Wayabona se? Ntayo wabona. Ariko rero kuri ibyo Imana yakoze n'uyu munsi turabizi haracyariyo izindi ntambara, ariko wa wundi wari wafunze defense ubu ngubu ni uhaye uhigwa bukwaye. Yego, kandi hariho za matekwa zitabarika zabo. Nicyo cyandangaje. Mu gitondo harimo nkurikira umwe mu bantu bacu bavuye barimo kuva Amerika bakaza, bari baje kwegera intambara hariya no kuza gusa nabogeza mu Barundi. Ariko Imana rero itazayumva amabwiri, izayumva gusenga kwacu, izayumva ifite n'isezerano. Burya umuntu udafite isezerano, utazi isezerano ry'Imana ararindagira, azarindagira iwe agahotagira atazi icyo Imana yavuze. Ariko iriya misozi hari icyo Imana yayivuzeho. Amen. Ni ukuri kose hari icyo Imana yayivuzeho. Nzanibuka rimwe muri 97 hari umubembe nabaga kuri Tanganyika, kuri plage ya Tanganyika. Umubembe araza, njewe ngira none ni umuntu usanzwe gusa. Araza adusanga twari nk'abasore nk'abangahe, aratubwira ngo murabisi muri 97 ati mu minsi mikeya ibi atubwoko bwanyu Imana izabatiza imbaraga mutazamenya kujera namwe ubwanyu. Ngo bamwe bazaja burire baje muri Isiraheli, baje kwitoreza muri Isiraheli muri 97. Muri 98 hari abayumbe bavuye mu Ibogobogo n'ubundi nkiraho Baraka, baramanuka baratubwira ngo hari intambara igiye kuba vuba cyane. Cyo gihe hari nko mu kwezi kwa kabiri, baratubwira ngo mu minsi mike hari intambara igiye kuba, hazaba n'indi ngo ariko izo zizadutwara abantu, ariko ngo hari indi zaza. Barayivuga ariyo yiye. Naratangaye. Baravuga izi ziri mu kuva mu burasirazuba zikagenda gutya zikagenda, ngo ariko yizaturukiriye imanuki, ngo iyo ntambara ngo izadutwara abantu, kandi ngo tuzageza ahantu tuvuga ngo ese bigenze gute. Ariko ngo Imana izitamurura igaragaza kuboko kwayo. Bavandimwe, ntacyo navuga, sinabona amashimwe, sinabona uko mbisobanura, ariko nimumfashe twongere tuzamurira Imana yacu cyubahiro. Nimara ntereza haleluya 3 nicare ntanga umwanya w'abandi. Abasaza tuzamurira Imana cyubahiro. Mu by'ukuri namwe ngira ngo muzubabare bw'abana banyu, ku mubyeyi wabyaye abana. Burya umuntu uje kukwicaza guhera ku mwana. Abasaza burya bapfuye babasize generation. Hallelujah! 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 Reka ndekeraho, ariko turacyashima kandi usarire uko hari abo bivuga bakabivuga ukundi si abantu se. Ariko iyo niherereye gutya inzanzamura nkumva n'umutima ugiye guturika, kuko niyizi iba biri kundi baza umutima. Ndashima kandi kuko mushumba hariya muzehe Imana yabanye nawe, yavuye hano dusezeye, aratubwira ngo agiye kwivuza hariya muri Kenya musengere. Twaramusengeye, twagiye tuvugana kenshi, sindamugeraho kubera mpamvu z'akazi, ariko ndashima Imana yo mu ijuru yabanye nawe kuva umunsi wahagurutse hano kugera muri Kenya, kujya kwiseta kugeza uyivuyeho. Umunsi ayivaho ngira ngo afata telefone yaramvugishije, twaravuganye. Ndashima Imana yabanye nawe rero muri bwa buzima, kuya kwiseta hari abari mu kwigeraho buzima bukaharangirira, ariko Imana yakurinze ukagaruka amahoro. Iyabikoze rero tuyizamura icubahiro. Murakoze cyane. Sinabivuga cyane, reka ndabireka, kuko hari ibintu bari bazanye bya bindi ya miziki bazabakoresha ku madefire. Iyo hari umunsi mukuru wa defire w'igihugu, iyo miziki ari kwivuga abantu bagahwera. Imiziki iravuga ugatekereza ukayoberwa iyo muri. Ariko ndashima Imana kuko nabaye muri ibyo birori. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Amen.
ako kantu nagashoje kuko kamereye neza kandi nabonye ibintu bikomeye by'abakozi b'Imana bakoreye Imana mu gihe cyabo. Hariho umuntu wavuze mu bari ko bashima aravuga ngo Imana yagize neza ngo gusarura mudagiri ngo igihugu cyafashwe kiwacu. Dutambukaho. Ndashima Imana mu minsi yashize arakana kahagurutse hano k'agakobwa kavuga ngo abakazana base ngo barabyaye. Barabyara ariko umwe abyara abana 3. Imana ishimwe cyane. Nari narateze gushima ariko 3 baguma mu gihugu. Ndavuga ngo se ngo nimpaguruka gushima hano abo bana abesho nawe ntuyobewe abantu bazahwereraho bamwe azo nacura besha azacura kamwe bindwaniramo nanga gushima kuko ntarinzi uko bigenda ariko babitaho. Imana ishimwe cyane. Babakorera ibyo akagombwe gukora abana baba neza itariki zo gutaha zishyitse barataha. Nagiyeyo ituru 4 iya 4 n'ejo bundi ku cyumweru bari mu kubakorera amakwe ngatangara nkayoberwa iyo twaro abantu bakarira bakayoberwa ibyabaye. Ariko naje kubona ejo bundi basebukwe baza n'abagabo pasteur arabazi biriye iwabo mu Rurambo babatuganye bakora ibintu nje ntatekerezaga kuko byakorwa birantangaza cyane. Hari umudamu umwe nabwiye ngo tujyane hano ariko nawe nuko nyine nawe wabigenje uko wabigenje. Noneho rero turishima cyane turishima. Nageze mu gitondo namagaye pasteur ko ngiye ngerayo saa 3 twavuyemo na saa 1 y'ijoro. Hari haje abagore babatuganye cyangwa kurya kwanyu muzamuvuga ko abagorora bangana nuko kwanyu. Hakorwa ibintu byinshi cyane byinshi. Inka zaratanzwe ibyishimo byaratanzwe ngobwa neza cyane. Nibuka ibyagiye bitambuka kera ndakomera nsubira mu buzima bwiza. Ikintu cyambabaje uwo mwana yaravuze ngo hari ukuntu ngo wari ugiye kugenda iriya baza babajyana ngo si ibiyo bibudahari ngo byagendaga gute. Imana nyine ntiyabishatse ko ngenda kugira ngo zabe muri ibi ariko ibyo nabayemo biraruta kugenda. Imana ishimwe cyane. Aho ndahashoje ni nko mukero twagiye duca. Umugabo umwe wabo ni namuramu wa mwarimu ndebe yaravuze ngo ariko ngo hari umunyamurenge wari wabyara abana 3 bibise ibindi bihaye bigenda biba. Imana ishimwe kuko yakoze ibyo bintu. Muyimbera amashyi. Ngiye gushima hariya. Ngiye gushima muri kiriya gihugu. Kandi kiriya gihugu kimbamo niba abantu benshi kitababamo. Tukigera hari abigeze kuvuga ngo basengera igihugu ngo iwe yabagiye gusengera igihugu azahumura. Kandi muzima mukuru washingiye ngo azahumura ntiyosenga ngo Imana izakiza igihugu. Numva nawe arasa n'uwagiye ahantu handi. Narangije tugiye kuririmba. Ariko ndashima Imana nariko ndekereza imirambo twabonye mu Gatumba 160 ariko ejo bundi gakora Imana umuvu ugatambuka. Ariko nari mfite isezerano rwa Bishinone yabivugiye ibyumba twagiye gushyingura Rwizigura. Aravuga ngo nukuri kw'Imana ngo hazaba umuvu ngo uzamanuka mu Kamanyu Rutembe ngo bahagarare kuri Force Bendera ngo kandi nta kibazo kizaba. Bwana asifiwe. Ejo bundi turarara ku matelefone ngo Uvira yafashwe abapfurero bavukubitira ese aba bapfurero batengu nanga bamukombozi bayije ngo bucya bene wacu barahaguruka barashima bari nariko ntekereza ukuntu kandi bazavuga ngo imirambo 150 ingahe yabaye Uvira nkabona ko amatansiyo azatumarira tugashira
ariko Imana ishimwe kuko yakoze ibyo bintu. Bwana asifiwe sana. Numukera reka tugarukiraho. Ariko ndavuga akajambo kamwe umubembe yavuze hariya mu mikenge. Sinokareka. Umubembe igihe barwanya za ntambara za mbere pastor yavuze, umubembe ngo baramubwiye mu mikenge ngo se baramubwira bati alemberembe ya nyakwa. Niba ariko bazavuga ikibendo. Bati Fizi hafashwe. Atiki atene mu bisubiremo. Baramubwiye ngo arinjiye mu cyumba bagira inkota. Kurya ari bo bazabazijura. Nta mubembe utagira inkota mu. Ngo azana inkota ikura mu cyubati cyayo ngo arayizongera. Kandi imbuga itigeze mu nyama z'umubembe. Iriruka cyane iramanuka. Umubembe ararambuka alemberembe ya nyakwa. Bwana asifiwe. Ndashima Imana kuko bageze baraka mu babembe. Ababembe bavuze bati reka ntiturwana. Murarwana se nimwe murusha abanyegoma imbaraga n'ababukavu. Bati babahaye inzira baratambuka baragenda. None twebwe ibukavu ko barakora nk'ibyo bakwiriye. Nabo barareka. Imana ishimwe ko yatanze kiriya gihugu. Reka turirimbe na amaverese nkangahe 150 ngaho reka dufatike ndagahora nakize turasubira ngaho ufite Bibiliya yera nsomere muri Zaburi ya 56 n'icumi na gatatu.